Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko biteye agahinda kubona Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC yirengagiza ibyo guhangana n'imitwe y'iterabwoba nka ADF imaze kwica abaturage bayo benshi, ahubwo igashyira imbaraga mu kurwanya M23 irajwe inshinga no kurengera abaturage b'iki gihugu bahora bicwa umunsi ku wundi. Ibi yabitangarije mu biganiro byabaye kwa 21 Mutarama 2025 ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye giherereye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibiganiro by'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi byigaga ku buryo ubuyobozi bwa Afurika bwakubakirwa ubushobozi mu guhangana n'iterabwoba no gushyira mu bikorwa imishinga itandukanye yo kurirwanya. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje uburyo akarere k'ibiyaga bigari gakomeje kuzazwa n'ibikorwa by'iterabwoba, cyane cyane bigizwemo uruhare n'imitwe irimo Allied Democratic Forces ADF ukorera mu burasirazuba bwa RDC. Yagaragaje ko ADF iri mu mitwe yagize uruhare runini mu bikorwa bitandukanye bihonyora uburenganzira bwa muntu muri RDC, aho maze kwica abaturage barenga 650 kuva muri Kamena 2024, barimo abagera kuri 200 bo mu gace ka Beni gaherereye muri Kivu y'Amajyaruguru. Minisitiri Nduhungirehe ati, nubwo bigaragara ndetse binateje ibyago, birababaje kubona guverinoma ya RDC hitamo kurenza amaso ibyo bikorwa by'iterabwoba, ahubwo ikita M23 iri kurwana no kurengera abanyekongo bahozwa ku nkeke, bicwa, bakorerwa ivangura n'ibindi bibi, umutwe w'iterabwoba. Mbere y'uko nkomeza, banza urebe munsi gato y'iyi video, urebe ko wakanze subscribe. Niba utarayikanda, yikande ndetse ukande no kunzogera. Notification bell uyifungure kugira ngo inkuru zikurikiraho zitagucika kandi uzibone zikijyaho. Njye muri kumwe ndi Gustave Abayisenga. Nongeye kubaha ikaze. Bwana Olivier Nduhungirehe arakomeza ati, aha niho tugera tukibaza tuti, ninde ufite uburenganzira bwo gusobanura iterabwoba iryo ari ryo, ndetse niyihe mitwe igomba kwitwa iterabwoba mu burasirazuba bwa RDC? Ese umunyamuryango wa Loni ashobora gukoresha nabi iyi ngingo y'iterabwoba mu nyungu ze, zaba iza politike cyangwa se za diplomasi, bigakorwa akanama ka Loni gashinzwe umutekano karebera? Ubusanzwe ingabo zo mu mutwe wa M23 zigaragaza ko ziharanira kurinda abanyekongo bambuwe uburenganzira n'ubutegetsi bw'i Kinshasa bakicwa umunsi ku wundi. Akomeza yibaza niba hari umutwe wakwitwa iterabwoba kurenza ADF, akibaza niba ari M23, umutwe w'abanyekongo urushishikajwe no kurinda abaturage bagirwaho ingaruka za buri munsi n'imvugo z'urwango, cyangwa ari igisirikare cya RDC cyahaye ikaze FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda, ikaba umutwe washyiriweho ibihano na Loni, ndetse muri 2001 Amerika ikawushyira mu mitwe y'iterabwoba. Ati, ese ibikorwa by'iterabwoba muri RDC bibonwa gute? Ese kurinda abaturage ba Kongo nibyo bifatwa nk'ibikorwa by'iterabwoba, cyangwa n'ibikorwa byo guheza no kwica abasivile b'abatutsi bo mu burasirazuba bwa RDC, birimo n'ibyo kubatwikira nk'ibyabaye mu kwezi k'Ukwakira muri 2023? Ibyo Minisitiri Nduhungirehe yavugaga ni igihe ingo z'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bo mu gace ka Nturo i Masisi zirenga 300 zatwikwaga na FARDC ku bufatanye n'imitwe nka Nyatura na FDLR. Akibaza ati, ese muri ibyo ni iki gifatwa nk'iterabwoba? Yashimangiye ko ibibazo by'iterabwoba bitarandurwa mu gihe abantu bateshuka ku kugaragaza no kurwanya ababigiramo uruhare ba nyabo. Yemeje ko umuryango mpuzamahanga ugomba kuzirikana ko kurwanya iterabwoba bishingira ku kutabogama, gutanga ubutabera bunoze no ku bushake bwuzuye bwo kwimakaza amahoro. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko ingorane Afurika iri guhura nazo zikomeye kandi zikaba ziri mu buryo butandukanye, aho imitwe y'iterabwoba ifatirana ubuyobozi budashinga, abaturage bari mu bukene, ubusumbane ndetse n'amakimbirane adakemurwa, ikagura ibikorwa byayo. Yerekanye uburyo imipaka y'ibihugu byinshi bya Afurika itagenzurwa neza n'inzego z'umutekano, ahenshi ziba zifite ubushobozi bujegajega, biri mu bituma iterabwoba rihabwa intebe. Yanavuze ku musanzu w'u Rwanda mu kurwanya iterabwoba. Minisitiri Nduhungirehe yibukije ko muri 2018 u Rwanda rwifatanyije nabo mu gace ka Sahel maze rwemeza gutanga miliyoni y'idolari yo gufasha ingabo z'ibihugu 5 byo muri ako gace zari zibumbiye muri G5 Sahel Joint Force hagamijwe kurwanya iterabwoba.
Ati urwo ruhare ni ibihamya by'umuhate wacu mu kwifatanya n'abo muri icyo gice, ndetse dukomeje kwifatanya n'abaturage bo mu gace ka Sahel muri ibi bihe kazahajwe n'iterabwoba. Uretse kandi kugarura umutekano, ingabo na polisi b'u Rwanda bagira uruhare mu mibereho myiza y'abo muri Mozambique. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko kubw'amahirwe make ikibazo cy'iterabwoba cyagukiye mu burengerazuba bwa Afurika nko muri Cote d'Ivoire, Benin na Togo. Bigaragaza uburyo hakenewe ingamba nshya mu nzego zitandukanye zituma iki kibazo kirandurwa. Yagaragaje uburyo iterabwoba ryakomereje muri Mozambique, by'umwihariko mu ntara ya Cabo Delgado iherereye mu majyaruguru y'iki gihugu. Icyakora u Rwanda rukagira uruhare rukomeye mu kurirwanya rubisabwe na Mozambique. Ati kuva twohereza ingabo zacu muri Cabo Delgado muri Nyakanga muri 2021 dufatanyije n'ingabo za Mozambique twageze kuri byinshi. Mu byagezweho harimo kwigarurira ibice byarindiriye ibyihebe mu turere twa Muchimbowa, Daparaia, Palma na Muidumbe, kubungabunga ibikorwa remezo by'ingenzi nk'umuhanda wa N380 huza uturere two mu majyaruguru ya Mozambique, gusubiza impunzi zirenga 600,000 mu byabo, gusubizaho serivisi zitandukanye nk'iz'ubuvuzi, gufungura amashuri n'amasoko, byose bigakora. Mu kubungabunga ibyo byagezweho no gukomeza guhashya ibyihebe muri Mozambique, yavuze ko u Rwanda rwohereje ingabo 2,500 zari zigiye gukorera mu ngati izindi 1,000 zari zaroherejwe muri 2021. Ibigaragaza uburyo u Rwanda ruhora rurajwe ishinga no kugarura amahoro n'umutekano mu karere. Igisubizo cy'iterabwoba mu mboni z'u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje inzira u Rwanda rubona zikwiriye kunyurwamo mu guha imbaraga ubuyobozi bwa Afurika hagamijwe kurwanya iterabwoba. Ku ikubitiro yavuze ko Abanyafurika bakwiriye kunoza no kongerera ubushobozi mu bijyanye n'ibikorwa ndetse n'ibikoresho ingabo za Afurika yunze ubumwe ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro. Yavuze ko ibyo bigomba gukorerwa n'imitwe y'ingabo z'uturere nka G5 Sahel n'izindi zavuye mu bihugu bitandukanye zikihuriza hamwe zigamije guhangana n'ibibazo by'umutekano muke. Yavuze ko ubufatanye ku Rwanda na Mozambique ari urugero rwiza. Ati akanama gashinzwe umutekano n'umuryango mpuzamahanga byagakwiriye gutera ingabo mu bitugu bene ubwo bufatanye, cyane cyane ko bwagaragaje ko bwabyara umusaruro mu guhangana n'iterabwoba ryazaje ibihugu binyamuryango. Ikindi yagaragaje ko cyaba inkingi mwikorezi mu guhangana n'iterabwoba ni ugushyira ibikorwa byo kurwanya iterabwoba muri gahunda z'iterambere ry'ibihugu, kuko ahanini rizaza ibihugu byokamwe n'ubukene, ubushomeri no kubura serivisi z'ibanze. Yavuze ko ibihugu bigomba gukora uko bishoboye kose mu kuziba ibyuho ibyihebe bishobora kuririraho mu bikorwa byabyo by'iterabwoba. Ibindi Nduhungirehe yagaragaje ni ugukomeza guteza imbere gahunda zo kwimakaza amahoro n'umutekano muri Afurika izwi nka African Peace and Security Architecture. Yerekanye ko bisaba ko inzego zose bireba zigomba kubakirwa ubushobozi zigakora byuzuye kugira ngo zubahirize inshingano zazo. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibijyanye no gukumira ibyaha bitaraba nabyo bikwiriye gushingirwaho ingamba zose zijyanye no kurwanya iterabwoba. Avuga ko ibihugu bikwiriye gushyiraho gahunda zo kurwanya karubuhezanguni. Ati u Rwanda rurajwe ishinga no gukorana n'abafatanyabikorwa baba b'akarere cyangwa se abo ku rwego mpuzamahanga mu guhangana n'icyo kibazo gikomeje gufata indi ntera, hashingirwa ku mpamvu muzi zituma habaho iterabwoba, kongera ubushobozi no gutera inkunga imishinga itandukanye ya Afurika. Reka iyi nkuru nyisoreza aha. Wibuke gukanda like ndetse no kuyisangiza abandi. Isanzure muri comment nawe uduhe ibitekerezo. Subscribe yo nizere ko wayikanze kera. Njye mwari kumwe na Rigistave Abayisenga. Nyagasani abaha ibyiza byose mwifuza.